gani. Thank you for making Cebu Pacific a part of your important moment. It was truly a pleasure having you all on board, and we hope to fly you to more fun in the future. Once again, thank you everyone for flying Cebu Pacific. Yes, thank you. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Duha lang man. Duha lang. Ha? Asa? Asa? As the hours pass, we're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just Hello po. as we shout from the top. We're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. Staying here at the what's the name of room 44, dorm type 44. Ay, room for four. And it's just 1,395 pesos. So divided by napud na mo divide. Yes, guys. Sponsor us, guys. And then unsa na gani oras? Karon is 6:25. So at least wala pa 10 hours after nga nagbiyahe mi sa pagay ng morning. Oh, 8 a.m. na tong flight, di ba? Ah, apil na. Apil na. Copy. So 10 hours. Grabe no? Kato. So nadugay lang gid sa bus. So kung gusto pud mo nga mas stress para sa mo, take the long route. Wow! Australia. Dako kagikan! Ayan, Hi, guys! Welcome to our channel. Welcome to our channel. Welcome to our room. Naabot yung dumaget. Abot jud me. Kay ina pa min kadlaw. Yeah, din si Abby. Na nagsi. Sorry, next time na lang may magdagsaan. Bye. Sige, kuya. Si pangalan ni mo, Kuya? Warren. Si Sir Warren. Nag-work ko siya diri sa sa Dumaguete. Naka-Facebook, Kuya? Naman. Kasi pangalan sa Facebook. Butan kayo, City of Gentle People, jadi ay ang Yes, guys. Recommended. Ayan. Tara, mama. Ayan, Warren. Ayan, ako, Hedo. Diba? Facebook Kuya Warren. Kuya Warren. Vlog ko ba, ma'am? Ay, wala, vlog lang yan. Vlogger ka na siya. Butan kayo si Kuya Warren yun. Ang milyon na yung follow. Uy, how I wish. Mababaan, magbilang ang healthy Ali. Pero gwapo kayo, saan ni pangalan diri ang street ya? First na may Bantayan, diba? Bantayan? Bantayan. Oh, gubongga kayo ilahang ko ay. Oh, UCC no?
Natinumdum noon ko sa kuan sa Iloilo. Nagkisisita? Wala ta kada yun kay nagbagyo ba ya to? Dili mi gireko ni Kuya sa Lantaw. And obviously daghan jud kayo ano nagadayon. Super nice. Yung marinig kayo sa Marina ni siya na-branch. Marina di ay natira. Guys, wifi guys. Kay sayang day. Ikaw dun. We are here at Sans River, Marina. Magkaon mo sa famous Sans River. Oh my gosh. Oh my gosh. Ooh. Pero pabutangan ako diri. O kuan na lang. For the shades. Cutie, ha? Good morning. Wet. The tree. The tree. Nala na. Look, a nice one. Oh my God, they're nice ribbons. Good morning. It's time for painitan. Street side. We are here in Painitan. Painitan In for the Dumaguete. sikwate and the this is the putumaya na ay peanut butter, condensed milk, and the chocolate. And we have the chocolate milk na sikwate. All for 25 pesos only. So let's try the putumaya. Murag naglaway na po. I can smell the peanut butter. Do I have to mix it like that? Or try? Oh, lamig yun siya. Wala char, ha? Yeah. Kana mo surprise ka na ganing in the middle of your chewing. Ano ko? Pwede na siguro. Nya ka ni try na to. Lami. Ano na ganito? Oh my God! Sikwate nga. Ay, mura siya kanang champurado nga gibutangan nila o evap. Something like that. Lami. Ano tayo? natin. Sige, for Jacqueline, sige. Hello, Sigihor!
Hello po. Mayong buntag, sir. May buntag po. Ay. Saan na ni? Diri. Wow. It's officially our day 1 here in Siquijor and we are staying at Juvi's guest house. We paid 9,000 pesos for 3 nights. Doon lang ni kayo siya sa Siquijor Port. And look at that, it's beachfront. Yeah. That one, oh. This is our accommodation here in Siquijor. This is Julie's Beach House, guest house, beachfront. First, on our left is the shower room and the toilet. Naa sila hot and cold, yes. That's it. Wow, it is aesthetic traditional. And over here, here's Rhea and Abby. Good And for Ali. Good for 4 packs. So, na ay 1 double bed, and isa ka bunk bed. Diba? Spacious kaayo siya. Clean sheets. Naabdan pa dyan mo sila nga naglimpyo pa. And this is the most wonderful part. How I wish na yung sa akong balay. We have the walk-in closet, guys! Tanawa good. Like, we would really have privacy every time we need to change for our next destination or whatever. Oh my gosh. Dagang kay hanger. Would you na ako ganahan. And they have the mini bar. Yes. The water dispenser. Free ang water nila and the ano. Sorry, naklaro sa kamera. Ayan. We have plates. Oh my god, and pwede din yung makakuan na ay menu. Oh. Not bad ang prices. Not bad, Jude. Love. Wow. I love it. Nice. That's it. Juvi's guest house. Vlogger na siya. Kauban na mo si Kuya Richie, aka Kuya Oging. Ay, Najib. Kamalong lagi ko. Oh, close me. First stop. Padulong sa Pitogo Cliff. San Juan ni Kuya, no? Oo, San Juan. Pila tayo, pila? Second spot for Pila, today. Second stop for 150? today is... Wait lang. Kali lang rin. Second stop for today is Pitogo Cliff. Entrance. Pito, oh, pito. Pitogo. Number 7 ba? And then, 20 pesos ang entrance. But it's raining. Let's see. Pila man na imong love potion, ate? 150 lang. Ito 50. Wow. Ano tawag aniya? Pit mo na siya pitugo. Amuning Pitogo. Oh. Daghan na Pitogo. Now I know. And I heard before. Ano tawag? It's lunchtime din he sa Balete Tree House. Balete Bistro. So, muna yung mga order. And good for sharing na siya. In fairness, pag yung isa ba? Ano pa-video di ano? Hindi pa-video. Parang bukod. Where's ko galing?
struggle. Ang pasaka. Ang pasaka na gid ang struggle. 135 steps going down and it's very slippery. So ako shoes jud. Careful. Guys, wait lang! Human drone. Excited ang tanan mag-video. Video ka sa sakyanan. No, I hope you know that I'm gonna First stop na mo for today is the Kawayan Holiday Resort, the ever famous Hagdanan here in Siquijor. So magpa-drone shots at me and let's see kung unsay result. Retirement na. Oo, alam mo naman, ay, abi naman ninyo. Kumanda ang tao talaga ang kumikinan. Yeah. And I believe that. Yes. Hi po muna ma'am. Ako. Hi. Ay, Vlogger po. sorry. Time-lapse Good morning. Day 2. Coffee in the morning. It's an eye-opener. Hi! Good morning, Siquijor. Breakfast mi din hilikod lang sa among accommodation. So, kani ang Siquijor. Unsa na siya? Plague? That one. Wala you, no? Plague. And this is, kani parehas mi og ko ano. So, kuan dyan mi, parehas dyan mi og kuan, wavelength.
Ayan, so 190 na na siya. Apil na ang drink. Yummy ang coffee, guys. There you go. Okay. Oh, tuloy sa pag-open ng flight. We are now entering the, sa to? Sambulawan? Sambulawan Underground River. Sambulawan Underground River. Hi, sa guys. So this is our OOTD. Yep. Feeling Inappropriate for caving. feeling buff. Birthday suit. Feeling buff kay nag topless to ko. Here comes the stairs. Pila ni kakuan? Steps. 1,500. Uy, careful guys, kay murag mo din yung slippery oh. So, padulong nami karon sa Sambulawan Underground River. Kung yung mga gears, we have the life vest and the caving light. So, di ara guys ning upat ka buok mga gastador. Gabi na ka-judge sir. Tinuod na ya. Oo, tinuod na. Murag from Davao. Mga Okay na yan kuya. mga Duterte ni guys. Memory food. Ni namugnaog ha kay basig may slide madamay gyud ninyong cellphone sa bagay kasman eh. Okay lang. Tapos company ano pa yun? Ikaw na. Binigyan ako. Ladies first. Lahat man sure ni lady. Sambulawan no? Sambulawan. Sambulawan. Kinsa may nagpasimuno nga mosulod. Ikaw kuya, ikaw lang. Oy, naglantaw raw ta kong cellphone, nanulod mo na pilit kay ako may tour guide. Kuya, wala ka nag-ingan nga di ka lalong. Sa information, natunta mangutana, nabodol na ni guys. So, dire natay makita ang daghang gold, dira ay. Ay, talakay. Pero di na tinuod gold ha, false gold lang na. False gold lang ha. Kay na gold pa na, hurot na di na ko mag tour guide. False gold, pirates lang. Klaro na, oh. False gold, pirates lang na. Kaya nag-gold pa na, hurot na na siya. Di na po ko mag-tour guide. Muna sa mga stalactite nandiha kada na sa taas. Wala yung bats, diri kuya. Diha untay bats 1,000 plus pero milayas na, disturbo na siya. Kay nabulabog na. Bahong ta sa kwaknit. 1,000 plus ako na ang bats. Dili na ang last ladder ha. Okay. Try lang na ako nakita ba. Diara guys, gaman ako kabalabal. Anong taga-Davao? Lutaw lang ha. Wait ha, kay... Kuya, magulit ka po pa sa'yo. Ayaw guritin niya kung wala nga kamot ha, kay na ay cellphone. O patay lagi suga, parang hayag, kay mong kagwapa di ha. Nara guys, nila sa ning float. Okay naman po di ining ubat, wa man nagpabigat sa buhay na ako. So scary. Don't scared ha, no anaconda, no crocodile, no shark. Pero ayaw yung sikla ni akong wala nga kamot ha, kay makibayad ko cellphone. Kung naglara sa akong life is lagi. Okay. Ayaw na sa spark plug ha. Oh, sige ya. Ayaw po ikapa akong lato-lato ha, kay mabasa ko niya na yung source of life na ba na eh. Sugaan na to ang taas guys. Kaya po sila ko. Diba? Pag kalbaton, lagi niya ko ang. Ako po, no? Gumayro kayo siya po. Gamay siya sa ito. Oh, dito oh, babutan ang oh. Di nakabot akong flight. Flashlight dito. Abot na sa ko ha. Sige, saka ta. Stalactites po, galing po sa taas. Tutulad po. Yeah, sunod lang ta sa new tour guide ha. We have a new lady tour guide from Jinsan.
Hanga kayo. Okay lang ang tour itself, but ang pasaka, pabalik, ang hangak, kay more than 120 steps. So, kailangan dyan og endurance. Very elevated. Pili mi sa Paliton Beach, magulat mi og sunset. Thank you, Ali. Hello, Mami Ara. Hi, Sikihor. Kumusta ang Sikihor? Sikihor is worth every penny. Nga naman, una, naay mga entrance fee ang mga ginaatuan na mo na destination. But, barato lang siya. 50 pesos, 100 pesos. So far, ang pinakamahal is the Sambulawan Underground River. Pero, reasonable po siya nga naman. Una, you pay for the tour guide. The tour guide isn't just your tour guide. He is your photographer and he is your lightman. And he also gives that trivia. Nga, karang mga trivia dyan sa kuan mismo sa spot, di ba? Kaya and safe ta. And safe ta. Sabi. Cut. Sige lang, okay lang to siya. And safe po ta, we feel safe. We felt safe. Sa amo ang tour jud sa layo-layo pud baya oy, marag siguro mga 30 minutes siguro to no. Makay jud sa back and forth jud a total of 30 minutes. Medyo scary kay as in imagine ra gud ng no light. Tapos isa ka bikil lang to nimo, bangga na jud ka sa mga stone sa kilid, sa mga rock formation sa kilid. But tungod kay Kuya Christopher na very funny po siya, jolly ana. So happy ra po na mong kuan ang experience. Asa naman ko murag nabot na lagi ko dito. Akat ay mo hanglas ato kay ano ka ng expensive na gatuan. Oo. Pinaka-expensive mo to siya. Pero sulit ra pod. And about sa food, na-disappoint lang mi on the first day because naami destination nga naami resto nga naadtoan na nakulang mi sa research dito na part. So nasayang among lunch ato. So murag pantawid sa gutom na lang to ana. Pero pagka second day today, which was very very good jud siya, is the Jack's Kitchenette. Sayang lang wala lang namo naabtan ang humba. Kay modo to ang best seller dito jud as per Kuya Rio ang tour guide / driver for today. And asa pa ba? Sa Boo Cafe last night, lami ang Jurassic ribs. Sayang lang siya. Ali did not find his food appetizing and worth it, which was the kalyos like that. So, pero okay lang po para sa mga mahilig po sa ang ato na dish. Sulit po siguro to siya. But not for us. And asa pa man, If there's one place here in Sikihor na you would go back, where? oh my God! Lisod na mamili. So like unsa yung favorite na spot so far sa tong gatuan? Kung picture taking, Pitogo. Yes, because tanan jud the Pitogo, ang mga Pitogo mismo dito nga nagtapok, picture perfect na jud siya, picturesque na jud siya kaayo. How much more the cliff? Katong not the drone spot ha, katong cliff nga mo ang gitambayan nila Ali, picture perfect na pud to siya didto. Ang drone spot pud mismo, like wow. Kanang kung pwede lang usabon magpa-drone na kay mga naisip. Pwede jud kayo ka mobalik didto. And ganahan pud ko sa sa Kawayan holiday. Although kuan lang siya, limited lang among time because masabtan naman pod kay resort man gud siya, private resort, and murag na siya sa high end ba. So mga guests nila kay para dili madisturbo, so they have to limit the guests, and per guest kay limited lang pod jud ang stay dito. Pero gwapo pod jud siya for photos and videos. And usa pa ba, tanan man. Actually tanan. Ay, ganahan po ko sa Kambugahay. Gusto ko magbalik-balik dito sa Kambugahay Falls. Yes, katong nag-ferry walk. I did not imagine myself doing it, but thanks to Ali for pushing.
Grabe, lingaw good siya guys. Who was our photographer ganit or guide? Si Kuya Christopher. No, sa... Ay, sa Kampugahay. Do, Ay, di Kuya siya John. Kuya John. Si John di ay. Sa Christopher di ay itong sa Sa cave. Sa sa cave. cave. Si Christopher, tama. Kagka siya. Buutan ng mga tao din sa Sikihor. Kasi tawag ano na beach? Paliton? Paliton Beach. Paliton Beach. Before you enter here, you have to buy the beach. So, it's Paliton Beach. It's in Sikihor! Finally, nakatungtong na dyan ko sa Sikihor. Okay na. How's Sikihor so far? Sikihor, What do you like and dislike about your experience for 2 days? I can't say it in really in words. Pero super nice here. Labi na ang mga driver na inyong i-rent sa Baobao. They would really take you far from kanang sa inyohang villa nga gina-rent. Kay i-ano jud mo, dalaon jud mo sa pinakalayo nga. Bisan pag unsa nakalayo dalaon. Pwede na mahilak. Okay. Okay. Sulit lang ba, Ali? Sulit siya. What's your most Sulit. what's your favorite spot so far? Favorite so far is katong Itogo. Why? The Kay- cliff? So all of the photos are nice, pero katong isa jud ka photo kay nicer. The nicest one na ako ang nakitaan sa akong gallery. Because the blend of blue and Yes, green, right? and my outfit. Thanks to Mama Yara for capturing that golden photo. Napaka-OA. And also, sa photos pa lang guys, ROI na. Yeah. Tapos, sa drone, magbayad ka drone. Pero worth it. Worth it, just super, Yeah. I swear. I swear guys, you really have to go here. Shout out sa, DOT sa Sikihor. Baka naman, Baka naman, Baka naman. makausap diri. oo. Bye, Rhea! Q&A portion. Q&A na. Sige, ito po di pa sa mong vlog, Q&A ta. Ala, nasa na. How did you create or arrange your itinerary? Ay! Ali! First, kay murag naglibog mi sa TikTok na mga kuan na mga destinations. Although murag na overwhelmed na mi ba sa kadaghan sa mga nakita namo na mga TikTok and videos, YouTube videos nga nakitaan kay overwhelmed na mi. So ang amo ang initial plan was mag DIY na lang, mag-rent na lang og scooter or motorcycle para kami na lang mag tuyok-tuyok sa island. But then Ali found a photo na naana siya tuk-tuk details and the contact number. So, nag-contact na mo. And then, sila na ang nag-arrange sa 3 days na mo na itinerary. Which is good because one, hanay na ang itinerary. Mas nakabalo man sila dire as locals kung asa ang mga tourist spots. Ikaduha, tuk-tuk is mas okay siya kaysa magmotor nga naman. On our first day, kuan siya kanang sa ba na ha, ang tawagan na sa weather kanang intermittent ang amo ang kuan. Sometimes mag-ulan, na ay mga places nga mag-ulan, na ay places nga init na pud kaayo. So kung siguro kung nagmotor na ato di nami kalaag today kay gipang subawan nami ing ana. So okay gyud ang tuk-tuk kay ma-secure inyong gamit, dili mo mga basa. Last hassle sa tong part. Less hassle. That's the short way of saying it. That's it. I love you, Sikihor. Ito eh. Appear sa camera. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us high. Sirok. Gabi isa kalitro gid o wagi alang-alang. It's a hand in hand. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Every shot from the top. Good morning! It's our last day today!
Last day in Siquijor. Kailan na si Sikihor? Oh, sa Ali yun, sa Ali. Kailan na si Sikihor? Wow! So we're going to go back here. As in, daghan pa og kuan. Pero mag-share sa amin bago mo balik din. Wow! Daming pera ni Ali. Nice kayo yung kuha niya. Lang? Memory? Core. Tapos na ang kwento. Ah. Madungog na. Madungog na. Iwa pa di ka kadungog. Ah. So from there, pababa, duha na siya kabuok. Turn right. After the 10-minute walk, we are finally arrived. But this is still the part of the beach. Let's go back to the beach. Po. Wala, oh! Dili ko igil. Hagdanan na po siya, guys. Aray! Tangkas ka. Mga pamaol. This is it. We have finally arrived. The secret beach. Dapat yung fresh milk ko. Fresh Hi! Lunch na ang mga walay breakfast. Ang nagbuwan nila eh. Itong friend niya yung Oh, si MJ. Taga Cebu siya. Cebu. Ya, kapila na. Bitaw, namula bitaw. We're now here at Salagdoong Beach. Hey! Last supper! Diba? Pila yung nagasto diri sa kuan, si Kihor. Sige daw, be, gastos reveal. Total bill. Mayroon siya ko tinood. Rough estimate lang. Oo, ano nga? Pero rough estimate lang. 15 to 20. Oh my gosh! Apil na plane ticket. Apil na plane ticket, accommodation, and pasalubong. Wow, very generous sa pasalubong. Ikaw, Ray.
Same lang. Including na accommodation and transportation and tickets. Ikaw, Ali. Nag-balance ko ganina man 68,000. 20 po. 20, apil na ko, Apil na tong akom na to. Really? I think na, sobrang lang mag 5. 15 lang siya. 4 na ganda. Ay, tama. Ay. 15 ako na with 20. Tumagete pa lang good. Kaya Almost Magete. 20. Mga pamasahe pa, mga pamasahe na Wala magod na ato na foreseen na daghang tagas sa Dumaguete. Oo. Kailangan Kasi mo- kihor lang mo to na to. Because we thought sige, hor lang ang then sa Buna to ha, budget. tumatagak-tak na 400 ang Ang pag-touchdown pa lang, grabe na. Pero still worth it siya. Ano ko, Pero ang 20k malasan man siya, guys. Yeah. Choice din nimo. Choice na mo nga mo gastos yun. Pero sa food, I think sa food mapunta na dakaan good. Pero alam nga na mga untaog ka ng Diba? dili. Bakasyon ka. Oo, dili unsa dire. Diba? So, thankful jud kay ta kay Kuya Rio for bringing us to the Best food. best yes. Singapore. Singapore. Singapore, ay, Vietnam.